Kinong hikai SSA hakajala hapok kshatri joka Meghalaya Serva Shiksha Abhiyan School Association mentakasngi kasautarik jong ulber kila dawa nak sukar jela pakadai ban pen urlong no ya kijing dawa kiba sateng kiba kum kakenhun kila dawa lad nadu katokan esnam mensua hakasithi bakila pha sa Director of School Education and Literacy Ubadairu hakaju kapor State Project Director jong Samakra Shiksha US Tambe kilabu ya kajing kerpat baka sorkar jela kan regularize ya kinong hikai SSA lane man penkendria ya kinong hikai SSA naka State Implementation Society saka State Education Department kabadai kajing dawa jongki kabelah slam baha susu kila dawaru baka sukar jela kadai ban pendap no ya ki pos bathli hapok ki school ki bahab ka jingpat jingkmi jongka SSA ki bakan thup na ki school lower primary bat kumju ki school upper primary hakanya keren bat kilat pathai khubor na kaleng ba Aristotle Rambai presiden jongka sang ulapan pau bakum kinong hikai SSA ki kerman scam bana kaleng ke sarkar kan ngab ya kena ke jingdawa basyong nia syong an jong kinong hikai school SSA yang demi ka Meghalaya SSA School Association Setraburi ni wan namenta wan yang benda message syabaro ki nong kai SSA wa kecela Meghalaya hakbai dai ban arti ki issues bai dai ban ki nong kai SSA kabarang kom hakbai dai ban ka regularization dan ka shifting Economic SSA na po State Implementation Society siya po State Education Department kabaapat kalong hakabay day ban kiniki bahkan post haki SSA School both lower primary and upper primary tinapong niya paiswa hakabay day ban kaban kong katalong ka kajing dawa jo kasusyon kabala slam ba hakabay day ban kanika shifting lanika regularization ya baro ki existing impose jong ki SSA teachers na ka State Implementation Society siya ka State Education Department hakbay day bat kani kabenta na kaliyang jong ki association kumbana chupan kanmao bahaus na arja ko an belong ya ka ajing ki paiba hakba ngila belong ya ka indefinite city demonstration hangte hampo additional secretariat parking lot hakato ka jinhi jungi nakalian juga sarkar kalashim ya kasinjam man constitute ya ka Meghalaya State Education Commission nagpata pan address ya kini issue jungi kinong ikay sebat kunjuro ikiway issue kibay day bat ka education department hakbay day bat kani nakalian jungi ka association hakalay trik jong prime October arjara pulay ngila submit ka representation lani ka memorandum siya chairperson jong ka Meghalaya State Education Commission hakabang ngila so lang ya baro ki evidence but ki documentations ki bang ngila collect ni ki state kumban syukreo na po Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland hakabang ngila pendihang to ba kumno ba ya kinong hikay SSA ba hakite ki state kila shim ya ka sinjam ban recognize ya ka service ka jongki te hakabay day pat kani ka memorandum jongi nakalyang jong ka office jong Meghalaya State Education Commission yang bau members secretary jong ka is Ambrose H Marap haka apning trik jong 9 November arjara mulai kila pha yang ya ka shiti bakil pentip syangi bakila yo pediang ya kani ka memorandum nangi patkum juro kila pha syakaway ka sub committee nakabenta ban screen bat ban bisa banya hakbay day bat kanika jingdawa jongi ban petskem ya kinong hikay SSA kibadon menta on contractual basis hakabay ngaro kinong hikay SSA hapo kajala Meghalaya bakin yasha bangi association ka kadang ya kaching kren jongi bat ka Meghalaya State Education Commission hoy niskuto bakajing dawa jongi kalong bala slam ngila dawa na usnam arja khadriu terter te kumbang kalong menta nilayo ya kanika platform baka state government MDA2 government kala constitute ya kanika Meghalaya State Education Commission hakabang nilayo ya kala
banyak tir ya tai banyak pen i ya kastan jungi ya ka jingdawa jungi na benda ban pen skem di kino hika SSA tekan bang nang yai nang don pedeng ka jingi kren bar ka sokan ni kerpa dia paro kino hika SSA bangin bakin en yasha ni ka association tab hado bangin da penbena da kumwe pat kebaar pat kalong ba hakabai dei bat kini tivakan post kumba bil aktif hi ki babon ki kini ki school SSA hado ki lower primary hado ki upper primary ki la long vakan hadin ka jingyo kam jung kino hikai shawai ka jingklat bata kumda dader tina kalian jungi ka association ni singokya hakabai dei bat kani kamat bat yakani ro ngila dawan hajin shisha ngila bu shibun tili ki memorandum na Ruslam Arajar lai ungiai budin pat mendak sengi ngila yola bani kendo yo state project director isar S Tembe office te company hakabangi la bu biang ya ka reminder letter bakin thumno ya kini ki post belai haki school SSA kata hakalongo primary but upper primary markani ka kini ki post belai kila long vacan na do usnam haja apway ter do menta dimenta kala coach ki license tingi ina kalian jok association kala kata shikadai ya ki school ki bomdon nohikai kumban chu ai nuksa kidon ki school ki bamen chua ka enrollment ki kabiang ki yo hado sanpeo ndudumut ki khna ti hadin ka jingyo kampat ki nohikai shawai da ka jingbom tung jong ka sarkar enrollment ha ki school SSA ka asdang her kidon ki school ki badon ki enrollment dong no ki single digit numbers tikala bo ka jinghe ka bakrawi ki school SSA habangi pet kumne tinggal bo ngilawan syakmat ban bo ya ka jing kapat syaka sarkar lengba state project director habangi la karpa riu badai ban thungno ya kini ki vakan post khnang ba kitu ki khna ki ba lek puli ha kitu ki school kinom sha kata ha ka puli ke puthi ke jongki kat kum ka jingi kren jongi bado state project director mane na kalian jomu la ayami ya ka shuran mana kalian jomu take up ka government on ye kren ya ka de ka benta hoy ka de shisha ka ne kala sa ba kala sa teng kum to ki license me ne kalian jomu la kubur ya ka ba ula aero ka shuran ni ba take up ka government ba ka government kan shim ya ka senjam kumno ban thung ya kini kinong hikai hagini ki post ki balai kini ki school SSA kata board do primary and upper primary nolong kata na kalian jumu ula banshu ba pembakalong menta kidon ki school SSA ki ba kidon ro kilong kini ki single digit school tulong ba ka na kalian juga government kala banshim ya ka senjam ban ban shim ya ka decision ban thung no hikai hak ki school ki balong deserving ki babon ki kena ki ba dehok shisha ban yo thung biang ni kini kino hikai ki bala resign ni ki bala yo kam shawe ko bai dei bakani na kalian jong ka jongi ka association min sa shong ya ka isi jongi min sa perkat kumnu ka bai dei bakani ka benta pat aden ka min sa dei ni kenduru yai honorable education minister ban ya ka pressure kumjuru ban yo susu ya ka jingsai hakabai dei berkini kamat kumno ka government ka don jingmu ani ka ka mindset jo ka government hakabai dei berkini ki wakat post jo kinong hikai haki school SSA kumba kalong mentra ka dei ka por ka bani la sedang ban shim enrollment ni kina tinggal sekua ban kentu ya baro kini ki school SSA kamtan ki head teachers bakin ya shimkia ban shim admission ni kina kenang ba kan mbu jinge yang ki school SSA ba long menne ba pilai try hagini ki por bala dep kini kimnai bala dep shadin bala kalian juga government lebau education minister kila ong bakal support ka por bala government ka hapan shutdown itu ki school ki balong single digit dan ki zero enrollment tingi bu ka cingkin tu ya baro ki school SSA kamta mi ki head teachers bakin chimkia habai dei berkani ka benta kenang ba ka enrollment hagini ki school SSA kinong ki ba biang kumhane hapo East Coast Hills kumpa kalong menta hapo East Coast Hills ki SSA upper primary balong bakan menta kidon do prapo kondai di kipos balong bakan kata upper primary ban hakalong upper primary kidon kumpa apo atli te hapo East Jati Hills kumkan kusang ai hapo upper primary school kidon arbonyo tli balong bakan but haki lower primary kidon arpo tli kipos balong bakan school break bagi kena dengan masuk enrollment di zero digit
tu yang lagi dong. Akabai day bat kanai nak kalian jong ka ngi ka association ni 48 identify ru kan kidon. Tangba kidon ki school ki ba mundon enrollment syuk ki SC. Ya kata ngi ru nak kalian sing kubur kidon ru ki school. Ki ba mundon enrollment syuk. Apo is khas apo is jag hill so kidon pun kita. Kidon ki school ki ba don sawut tino hikai. Uwe aru ki kena de hak by day ber ke UP.